Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Mampudi wa lebelo la 200 meters ko di Olympiking le tsile tebogo Colin Gibina Tsipile ba ya Pondori baba phadisana yang go phadisana mo khaisanong ya Lausanne Diamond League ka Labone ntere go dumedisa motho e tsore go amogela. First of all, like I said, I'm going to Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa kopane le lekoko la SADC Parliamentary Forum le lebeletseng go tlhomiwa ga Palamente ya SADC. Lekoko leo le mo letsholong la go gwetla mafatshe a SADC go saena maitlamo a go simolodisa Palamente ya lekgotla leo. Phuthego e sa tswang go wela ya bo 44 ya mafatshe a SADC e neng e tshwaretswe kwa Harare, Zimbabwe e neng e tsenwe ke Dr. Mokgweetsi Masisi le baeteledipele ba bangwe ba mafatshe a SADC e wetse ka megopolo e le mmalwa ya akaretsa keletso ya go fetola melao mengwe ya lekgotla la SADC go letla tshimolodiso ya Palamente ya lekgotla leo. Lefatshe la Botswana le gareng ga mafatshe a le masome le borataro a ileng maloko a lekgotla la SADC a itshetletseng mo maitlamong a go lomagana kana a tomagano tota le a mangwe ka mokgwa o faphegileng o tlotlomatsang go gogela kwa kategong ya botlhe. I'm really glad to welcome you to Botswana for us to converse about SADC, a PF intention to turn into a parliament. We are very grateful. Very grateful, all of us. The big challenge, as you said, is what now? What can be made of this animal? What is it that we can put into the present draft protocol to chart the way? That is the challenge for the colleagues, the honorable speakers. Your Excellency, in consent with the commitment of the founding ethos of our frontline states, where Botswana played a key role in the achievement of the freedom and independence of other countries in the region. It is our sincere hope that all countries will append their signatures to the agreement to amend the treaty. Re samperele mo go yone pego ye o moeteledipele wa komiti ya SADC ya Palamente e gwetlhang go tlhomiwa ga Palamente ya SADC ebile e le molaola dipuisano tsa Palamente ya Zimbabwe Advocate Jacob Mudenda a re mafatshe otlhe a SADC go akarediwa la Botswana jaanong a dumetse go baakanya tumalano ya SADC. Tumalano eo e tla letla go tlhamiwa ga Palamente ya kgaolo ya SADC e tla tsweledisa maiteko a go kopanya kgaolo eno. Advocate Mudenda o ne a gatelela se kwa phuthegong ya babega dikgang mono ga borone ka la bobedi a rutlwa Solofelo Tombane. Lekgotla la SADC le simolotse thulaganyo ya gore go nne le Palamente ya kgaolo e tshwana le Palamente ya Europa. Thulaganyo eno e tlhoka gore tumalano ya SADC e laolang ditiro tsa lekgotla leo e fetole gore go Palamente e nne nngwe ya makalana a yone. Tiro eno e eteletswe pele ke maloko a lekgotla le mme mo phuthegong ya babega dikgang setlhopha seno se na sa tlhalosa fa lefatshe leno le tla nna lengwe la mafatshe a dumetseng go saena tumalano ya go fetola tumalano eo ya SADC. The other countries, that is Madagascar, mafatshe a mangwe e leng Madagascar, Mauritius le Comoros le ona a tla saena tumalano eno. Seo se tla dira gore palo ya mafatshe a dumetseng mo kgaolong ya SADC e wele. Complete the number of countries that form the SADC region. Moeteledipele wa lekoko le motsamaisa dipuisano tsa Palamente ya Zimbabwe Advocate Mudenda o ne a gatelela botlhokwa jwa thulaganyo e. This regional Palamente eno ya kgaolo e tla re thusa go abelana mekgwa e molemo
ya go nonotsha puso ya batho ka batho mo boemong jwa batho ba kgaolo eno. Of the region. To run SADC properly, I also that you need. Go tsamaisa SADC sentle ke ne ke ntse ke akanya gore re tlhoka palamente ya SADC. Kwa bokhutlong melao e tla amang SADC e tla tswa mo mokgatlhong o le mongwe fela. We come from one entity. Go ne ga gatelela gore tumalano e wele sentle go tshwanetse ga dumalana dintlha dingwe tse di salatseng ko morago ke mafatshe a SADC. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Boeteledipele jwa Matseloje bo lebogetse go bo motse wa bone wa akareditswe mo metseng e tla agelwang diofisi tsa sepodisi mo nongwaga. Maabane ba motse o le bone ba ne ba tsaya ka tlhamalalo thulaganyo ya go simolodisiwa ga dikago tseo ba le kwa kgotleng ya Matseloje jaaka tshimolodiso eo e ne e diragadiwa mo mafelong a mangwe. Bethani Bando o na le ko. Motse wa Matseloje o samile mo lelwane wa Botswana le Zimbabwe o thorontshiwa ke borukhuthi segolo jang jo bo diragalang gareng ga mahatshe. Banni ba tlhalosa fa terata e kgaoganya mahatshe o mabedi e kgaolwa gangwe le gape go tudisiwa dithoto ka mehuta e se ka ga molao. Jaanong ba dumela fa ba tla re go hema phefo jaaka puso e ba akareditse gore le bone ba agilwe diofisi tse di tla nonotsang sepodisi sa Botswana go mekamekana le ditiro tsa borukhuthi. Ka gonye ya di-police stations le yone palo ya mapodisi le e tla oketsega gore thusa le go lwantsha borukhuthi yone jo e leng gore ra bo itemogela mo kgaolong ya rona. Polisi a re bolo go e lopa kana borukhuthi bo matšio le bana ba dikwelo tota ba mo teng ene ba senya mo ba senyang jalo ga polisi ka go borukhuthi bo ka go kotsaga kwano go turisiwa ga maokwane kgotsa dipetrole tse e leng gore tsatsi le tsatsi ra bona go a diragala go kopana gape le borukhuthi hela ba re ka reng bo diragala mo molwaneng bo e le gore bo tshenya thata. Superintendent Ute Ngada wa sepodisi sa Matseloje a re dikago tseo di tla ka nako e ba mekamekaneng le go lwantsha borukhuthi jwa go ikepela go uta. Re tshwentse thata ke dikgang tsa illegal mining ra mo kgaolong ya rona e re temogela batswa kwa ba ba thagela mono ba epa gold mo kgaolong mo tikologong ya Matseloje ka bophara. Mme dikgang tse le gore gape di a tshwenya mangame ke tsa bana ba ba tudisiwang ba banyenyane go tswa go lehatsheng la Zimbabwe ka ha re bua ka tabolotswe re bua in terms of resources, manpower gore re ta kgona go atolosa nneto wa rona go addressa dikgang tsa crime. E tla re ka Labotlhano wa beke eno rakonteraka a ba rolelwa setshase ha e leng gone go tla agiwa diofisi tsa sepodisi le matlo a boroko gore a simolole go ipaakanyetsa go tlisa dikatakata go simolola tlhabololo e tla hetola selebego sa motse o le go tisa pabalesego mo morafeng. Bethani Manto, BTV News, Matseloje. Tona botsogo Dr. Edwin Dikeloti a re ga go ise go tshwarwe ope ka bolwetse jwa Mpox mo Botswana. Tona Dikeloti o tlhaloseditse phuthego ya babega dikgang mo Gaborone fa le kana la botsogo la lekgotla la ditšhaba la WHO le le okametseng go lwantsha le go kganela malwetse mo kgaolong ya Afrika le laotse gore bolwetse jwa Mpox bo le mogwe fa bo le borai bile bo tshwanetse go tsibogelwa ka bonako ka jana bo le borai fela thata mo matshelong a batho mme a re lephata la botsogo le malala a laotswe go mekamekana le bolwetse jo. Go tlhagoga ga bolwetse jwa Mpox go tlamile lekgotla la botsogo la World Health Organization le ba lekgotla la African Center for Disease Control and Prevention go ntsha taolo ya gore go dirwe tsotlhe tse di maleba go kganela bolwetse jwa Mpox go anama le lefatshe. Tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikeloti o kopile Batswana go wela dibeteng ka puso e dirile tsotlhe tse di tlhokafalang go hema go anama ga bolwetse. The government of Botswana is prepared to test for Mpox as needed. Our laboratory network has been strengthened during COVID-19 pandemic to conduct genomic sequencing to add to the global knowledge. Puso ya lefatshe leno e malala laotswe
go lwantsha bolwetse jo mme le fa re sena pego epe ka bolwetse jwa Mpox re tshwanetse go dira tsotlhe tsa botsogo go hema bolwetse jo. Our epidemiological surveillance systems. We are currently intensifying monitoring and screening at key entry points such as borders and airports and focusing on high-risk areas. Tona wa botsogo o kopile setšhaba go nna pudimatseba le go loma tsebe ba botsogo ka dipego tse di ka tlhagang mabapi le bolwetse jwa Mpox. Batho ba itsisiwe fa ba tshwanetse go sala morago ditaelo tsa botsogo fela jaaka ba ne ba dira ka nako ya bolwetse jwa. Also mean that there should be vigilance and a high level of caution when people travel to the affected countries. Better still, re tshwanetse go tsibogela taelo ya ba lekgotla la World Health Organization ya go lwantsha go kganela le go alafa bolwetse jwa Mpox. Re tshwanetse go nna kelotlhoko fa re etela mafatshe a mabapi bogolo jang a amilweng ke bolwetse jwa Mpox. Ke kopa setšhaba go fokotsa metsamo e sa tlhokafaleng go leka go hema ga bolwetse jwa Mpox. Dikai tsa bolwetse jo ke tse bontsi jwa rona re di itseng mme ka jalo ke tlhagisa setšhaba go nna kelotlhoko. Most of these symptoms are common, therefore we all need to have a heightened level of suspicion when not feeling well. Ever since 2017, we paid closer attention to Mpox and looking at possibility of spread beyond those regions. And in fact, in 2022, we started having re simolotse go ela tlhoko bolwetse jo ka ngwaga wa 2017 le ka ngwaga wa 2022. Lekgotla la World Health Organization le ne la laola mafatshe go tsibogela go lwantsha bolwetse jo ka bolepega bo le borai mo matshelong a batho. There was a declaration of public health emergency of international concern in 2022. The same declaration that has been declared last week by WHO was declared also for Mpox in 2022. A lephata la botsogo ba kopile setšhaba go hokotsa go tsamaya mo go sa tlhokafaleng e le tsela ya go leka go hema kanamo ya bolwetse jwa Mpox. Ba lephata la botsogo ba ne ba kgalema ba sa kgwemathe ba ganetsa ebile ba kgala batho bangwe ba ba anamisang dikgang tse e seng boammaaruri mo metsweding ya maranyane. Ba botsogo ba ne ba kopa setšhaba go tsaya ditaelo mo metsweding ya dikgang e maleba jaaka ba lephata la botsogo. Mpho ke leboge. Botswana Television, Gaborone. Kitso ka tsa madi e botlhokwa fela thata mo go rutungtseng baithuti ka metlhale e faphegileng ya peeletso mo mebarekeng ba santse ba le ba botlana. Ke ka mo kgaisano e rulagantsweng ke lekalana la Botswana Stock Exchange e lemogwa e le botlhokwa go ka nonotsha le go fa baithuti boitsanape le maikarabelo mo tirisong ya madi go sa le pele. Se se tlhalositswe ke mothusa wa lephata la thuso le pereko mo moletlong wa go abela baithuti ba ba dirileng sentle mo kgaisanong ya Botswana Stock Exchange Stanbic Bank Senior Secondary Schools Finance and Investment 2024 mo Gaborone. Kitso ka tsa madi ke konokono mo setšhabeng ka ithusa bontsi go ka kgona go itepatepanya le manokonoko le dikgwetho tsa itsholelo ya lehatshe botoka. Ke ka mo go dumelwang ga kgaisano ya baithuti ba dikolo tse digolwane ya Botswana Stock Exchange Stanbic Bank Senior Secondary Schools Finance and Investment 2024 e nonotsa bana ba ka dikitso tsa go tlhaloganya le go dirisa madi botoka ba santse ba le bannye. This competition, which has been a significant milestone in our journey towards maitlamo a kgaisano e a go tlhabolola kitso ka tsa madi le go rotloetsa moono wa peeletso mo bananeng a gatalela se re le BSE re eletsa go goroga kwa go sone. We at the BSE strive to achieve. Re batla go ba lo sa le metsi. Through this award ceremony, we aim to recognize the financial acumen. Re fa go lemoga dikitso ka tsa madi mo baneng ba ebile re lemoga sesupo sa gore re tshwere baeteledipele ba ka moso ba motie. Pursuit of excellence showcased by the students.
the future of tomorrow. Tshwaragano ya Botswana Stock Exchange le banka ya Stanbic go thaloswa e le sekao mo makalaneng a ikemetseng ka nosi go tswa ka mananeo a itebagantseng le go thabolola setšhaba ka go farologana. I want to applaud you for this initiative. Re lemoga le go leboga maitlamo a BSE le banka ya Stanbic mo go nonotsheng baithuti ba ka dikitso mo go tsa madi le go tsaya ditshwetso tse di maleba go ya pele ka bokamoso jwa bone. Thank you very much for that. Bangwe ba baithuti ba ba neng ba tsenetse kgaisano e ba supile hae ba file dikitso tse ba yang go di dirisa mo matshelong a bone go ya go ileng go ka emelana le dikgwetho ga go ya mo tirisong ya madi. This is something that will really help me in future in terms of making money, how I manage my finances. It taught me a lot of skills that I've learned. We made our teachers very happy, our school very happy. Even though it's the very first time. Kgaisano e ne e tsene ke dikole tse di kgolwane di le 13 mme go sologetse gore e tla tswelela e sologela molemo baithuti ba bangwe ba dikolo tse dingwe go ralala lehatshe leno. Tona ya ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano go a re go botlhokwa go ipela maranyane ka tlhabolotse lefatshe le go thusa batho go bereka ka bofefo le bonatla re se go gona bua se kwa pulosemmusong ya beke ya go ipela maranyane kwa Tlokweng Maabane ke o lebogile ra dipotsane ka dintlha. Beke e ya go lemoga botlhokwa jwa maranyane ke a bohelo mo meletong e neng e tshwere ke lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane ya go ipelela diphetogo tse di tlisitsweng ke maranyane baithuti le bana le seabe go tswa mo mohameng o bana ba phuthaganye go tshwara dithuto puisano ka dithabololo tse dišwa tse di tlisitsweng ke maranyane le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di lebaganeng mohama o. Microphone and the iPad I'm using are technological innovations underscoring our daily dependence on technology. Technology is able to bring di dirisiwa se ke di dirisang go bua le lona ke tsa maranyane gompieno re reka dithoto re le mo malapeng ka maranyane le sekolo tota malatsi a se tsenwa ka maranyane. Video calling and attending video lectures that have all been made possible by inventions of the internet as a technology. We see the growth of artificial intelligence where machine class as robotics are programmed. Malatsi a ditiro tse dingwe di dirwa ke diroboto baithuti ga ba tshwanela go salela morago ga lehatshe le thabologa ka dikitso tse di kwa godimo tsa maranyane. Students cannot afford to be left behind in such a development. Hela ra se go kgothagise baithuti ka borai jwa go dirisa maranyane ka tsela tse di sa siamang. Social media platforms like Instagram, Facebook and X, well formerly Twitter, which were originally Ranyana tshwana X, Facebook le Instagram a maikeello a one e neng e le go kopanya batho a dirisiwa ka tsela e sa siamang mo malatsing and on numerous occasions leading to depressions of juveniles. Baithuti ba ne ba bua se ba se ithutileng kwa dithutong tsa maranyane. Science ka Setswana re bitsa maranyane ke yone e le reng e re thusa in innovating new items that make our lives easier. It correlates with technology. I spend a lot of time on social media, but mostly it's for study things, and then some other times to start a business. When I grow up, I want to be a neurosurgeon. I feel like it's okay to continue the medical. Ha ke gola ke batla go nna ngaka ya boboko ka gore mo Botswana dingaka tsa mohuta o di palopotana. So it would be helpful and innovative to encourage other Botswana as well to engage in re se go gwa bana le seabe ba mohama maranyane ba taka ditsela tsa go dirisa maranyane ka tsela e sa kgotheleng tikologo. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Tlokweng. Watsopego eo e tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno message ke ga kwa o malala la o tse go gonela tsone tsa metshameko city ha re boela gone ka ko di Olympicing raitso no supile jalo gore ba di Paralympic ba ne gore ba emetse lefatshe la Botswana ke batabogi ba le babedi gongwe ka re busetse ko morago gore tlhaloganye gore mme bone ba tla ba tswa kae le gone gore re ka solofela eng kana solofelo e tla mo goreng re itse ba ntse ba dira eng.
Mona go nye hitileng Edwin Masoge ke mongwe ba le gore o setsa ke la gadisanya kana phadisana mo di khaisenong tse ha re le ka go Tokyo Japan go le gore gone ona gaisena mo di khaisenong tse pedi kana 2 event e leng ya 100 le 200 le 400 meters mme ka go tlhoka lesego ona ska a khona go iponna phatla go hetsa mo go ba bararo ba ile gore gantsi ene ke bona ba batlang ka dietsela mme ona a khonne se se itumedisang go tsama magato a mabedi a the qualifying round kana go ipatlela phatla go se ka makgaola khanyeng gore he managed to get there but se se monate mona go nya gompieno ke gore Gloria Masoge ne mona go nya gompieno ke le gore last year ba ne ba sendile jalo kana ba isitswe go di khaisenyong tsa di World Para Games out in Japan in Kobe go le gore ona khona go takala ka a silver medalist so you can see already that we've got people here who ba ba setseng ba kile ba khona go ka henya ba ka khona go henya go di khaisenyong tsa selebe go se so ba go di Olympicing le bone bana le tsholohelo bana le tumelo bo bogoni ja bone gore mme gone sengwe ba ka se dirane ke a dumela gore mo go se bolitsilete bo go ba se dirileng ba tshwantse gore le bone ba ye kwa bana le tumelo e ntsi ya gore le bone ba ka khona tsena mo go tsone ka gang tla ke go leboge Regi le wena Rati ka pego eo ye dileng diatla ya kganza SETSWANA motsana wetso amogela tsa metshameko nna ke bidio hela go te city ke aga kwa metsona tsa re Mampudi wa lebelo la 200 meters la di Olympic le tsela tebogo Colin Kibina Tshipi ga mmogo le Baya Pondori ba tla phadisana mo khaisenong ya Lausanne Diamond League ka la bone kwa Switzerland le tsela tebogo motabo a tla ba le kana mashetla le motabogi wa kwa America Fred Kelly yo mo fentse mo lebelo la 200 kwa khaisenong ya di Olympic